Daniel Aje na afi mensa enso ewa ha eje usu ewo Facebook Lion Rock officer good afternoon ai Ima Salami ewa ha edamase papa pa September 2 to Barbara Sari Ando Christiana Julius enso wa ha Amanda Fremp George Minta Desmond Berfi Faustina Donko Vladimir Frempon Manson Amadina Manuel Ajay Ashley Amwako enso ewa ha Kande Idi enso ewa ha Akosu Abakwadwo Akosu Abakwadwo ya hina akɔhye Williams Kusia Moa Francisca Teria Edward Akotodwamena Joyce Tina Efia Boadiwa Maya de pa piaga ene sa case we mu ni entamu a na ye hu ne pomasibre justice Twenebo Akodua Thomas Dozi acoustic odene ho agema isenya Boadi Ransford edoso why mfa nche yen mo aye mumudi na mfa nche na ebreko no ye beto aso em sa asem we die animsem eti ye bekoso ntententem na ya makwan me se IBJ me sramo ne abrampa case bi a wachire bia mo hold no on na ye bie mu a ma ye wie ne hu asem no pomasi break say case we course we aba me so from America ye chire nsemu ebi say omo ba ne Selina hwan omo na omo be chire nsemu be chire ponemu akase no na omo nyina Selina na ofia Magavi na ofia eja Kamara ofia de tuamu bia ye behu yes number 1 Magavi was say why a complainant if he just says sokore accuse Selina eja Kamara wom so kumawu raso kwa all day in court. Magavi, madam, you will be be focus ya snap Quran Bible pedi. Me pe podia ne snap no. Yo mo be focus ya na mpo ablante wo no pomano wo de be kwa ko pe ba bi agina wo. Adai ono no chiame ana otushire ono otushire ma se okom omuneka ono otushire omuneka na brand ni pa brand emu edi wachi kura pome no ene sei peja kosore escafo Ghana no me Magavi no sei ikura podu mi kura snap eni abi focus ya sasa mo amebe kai sasa ma meken intwatro na nanu mo ame order Magavi na no ya ma kwan mo akasa de papa mu no kene won kasa ba se de pesi bi asem no munti enfa nkofri 1945 okay boni tofa de enti a wo de asem no ebeda ne ma busafo ikwan no muso nkire o masem wo se da no no muni menche ho medam ase abedwafo mo ne dikai no elipa bi pese o mu deceive me eya openi Kamala ene Mayor Serena ene pese o mu de me fa kwa bi so a me nkwan sinimitiri kwa beso ekwan a omode me na mu ni se me ni Selina tana for 12 good years me hu no not fi me ana me de ne tu adwuma mu ni ma me yare ne e bro da doctor nya me ana me hwe no ma me ni wiye na me nya ne ho ade mo hwe ma me yansi bo meka ni nyina chire mo tana ho hwe me ni mbone ama me ba se me be ne ho ade papa etu ka chem so hia me Kamara ne de do tutu ona tutu ni ntomate ho no wonso ya no de me forget kasa yi enu atutu ni ntomate ho de me pa cho no na so ntomate ho no Magavi ye dia no me pa cho one was one to my so ono na efra ne ntoma a wote hoyi sabi ya bibia to ncha papa nti ontime ngo asem na aba nyabotere na de we ututu nsem na no odene susu emfa bufo nkasa why na koma mrafo mesiropi le kwakura no me ni nyina mu no afi ma me ni ko wuyi ebra mu ye nsem bebre ne course ma me ni ko wuyi enti bra ma me ni wuyi no bacho yi abe mu ni ma me ni ye mfa ne se 1 year mu ani okay ne se nche kura enti bra ma me ni wuyi no ye na abusuafo ni na atenase ebra me ko fa na free ho no me de na ba fia mesiman me ye no mu nyina atenase ma ye de oba ne koi ohono mana papa na fe na mana ba afi de papa na sema o kan kra twa 27 bi de oba na temto no ho sasa no so enukure wo menukure nim enti ensem bebre na akoso ama wo de oba no eko because fan kra na ba wo mako school aja Kamala so o makwan ene dai kra me ba bedru me te reception me mane ba me nche
me from se bra na papa na be friend kra no Kamara no on eti opani na eti on friend kra no ada yo mse nkra ne oma opani nti na madam me pese bibisa papa ne se senya me mon kan chem fi se ne da ya me ba me te recession na me no me te akonwem ho me to on man no so no be friend Selina ewura betenase una ho abasem no ne hwe wo die ansa ne yakwaja Kamala oso o ma akwa ma anwale no so de wa ma be ma wo fro nso ayehu kasa Magavin madam edie na besie so oni wo bat na 12 years enkola abamu na Selina according to him say jama nipa wo papa nso ni ho meboa tu papa nua na eja Kamara na obo ba yire se ya ma wo nwale no wo bra eja Kamala no o wale ne ba no enye yi na wo mpo na wo de na to adwuma se nka ne wo bo abusua no edi ntia madam wadaru mameda so kasa wo de amame no onu ne beti ma kire di ntia pani Kamala wo mu ne ba no wo nya ne basa wo ne te kama wo hwe no e wo se chinchin atwan o ma anwale ne ba no ma di kameda wase sabe eburu sabe kuronto aware bi no mento kwanim mere meni ne ko obun me mono okay so ha ntia no di duru ebra meni ne nyanto ko edika ya ekokuma police station no sebre wo na ma me kwa me kire mu kakra kire enam se kudu police station ya kire medase mene me yire wo ho minim de ekoso me wo ho na me peke na yire me yire fon ena be me bi frɛ me wo se kwasea oye ne se wa start uji me sem na kra joro of odi me na me discover ma wo ye ena me se sa onya akọ ena me fa be ma ne se your friend is phone ade no nya akọ ko fa madam me wo ho kwan se oba me ne te de me fa ne ko ono so tumi fa ode o fa me nsi ne kwai nti otimi fa wa fa bi da wa fa bi abele Selina susu home na bedru suntu de mane nkeka ne de edru abeka sa mahu se wo di eno na die ko ba ma kuma police ene ni pa ne se wo fa ya na boy ne fa se kwase afa phone ma oba no na wo yesi uji mi sem no wa hyase na ne kura duane amno ma odi ye no enye jollof no ma na me se no kure o se me na me diska ma ne de no me hia ne VIP me no wo konkan ampa me ne ti ho na me se onye djuma mo diska ne duane konkan ti o kan na mu sampa ne wo hia ne ka mu ampa eno na me ne ka ho asem ena o so me be me nti ho na me hwi nani so mo ka sem na no be so be menum me ne ka ho asem o dem sei ena mo no woni o yiri gira ho mo ka sem ho apete me na hyedem no ato a so be menum asom me ne hyedem na me je phone na me sei madam to bo asema me je phone na me sei be ma we wuhia na o hefa kire me be bia o ye dai o firi o se fa phone ma me na so tro sumye dabi me je phone na me sei o se me fa phone ma me sei me fa phone ma ho e je sa wo kire me be bia be ma na ye dai efi because be ma na tima kire me aduane ne me di ye no ekran sisa me so na me diska ye dai e ma e ye dai na otimi ka kire me sei on na diska ma na da bia wo fe ne man diska ye dai e ma o e na ne me ya kasa onti obra so be me ne ntokwa no enti ba ya ne sei o papa ma de asem na kodu police station ti ba se ma bo ba sa me so na abo ne ba ko no na wonyim o de oba wonyim kra so be ma utumi hwe na so madam nyame anim ni nukre ni se ene ade omi a wo hwe wa omi a se bi won bi pen yanka be hu se de city madam no de yem fan to boko kakra yem fan to o de aba omi a wo hwe wa oh madam o mi am hwe na ma so me be mem de se ubisa so for se obi aso ne de mu pen o be kan se de city a kire o so mu asa be ma ne wa ho den be ma ensole ni so mu madam yem fa so for nye experiment ni hwa de yo o de ka say before jena ho kana sem ebra o so mu na ba ne sa no me bo no bi ene kodu police station ti du police station ye to nsem ni nyina atwene se oba ne nyina wabo no me dem for 3 days u be dem be ma aburu pen for de eno ko dai adwene nyi akoda ene ye wo nti ye wo no ma na me obey me fan se no de sa case de since from the year 2013 going class and asem ena me be bra me si fie me be fa oba iko ye me si fie no ye me mabusua te se fie de me de ama oba no enti omuntu so nsama me na mbusa me se de na meje ena me se meje snap ba ko edan na fie na adam ponse no 4 bedroom self complete house complete bibia wu enti me cho me se me hia koku an crate snap ba ko ena empenifo bia ne kan okra no obi an ofra bontin ka se obeto ama me enso busuafo papa ya makwai papa Kamara me na me ka cho pani o se ne ha on say tia wo de dan mu eche ne ba efie mu na no so so mpene na mami wadaro mani ntina opani Kamala ofia he ne onu abetiri mami mu so ase Magavin okom menkom yesi wo dan ba ko abosoma ye ma ho mugum eno ase se be buru betima kofio no akohwe se wo na e ka me hu there be comment mo e be first show na ye ya ko ye no na nkrofo comment me say boy no kom
Mami wuti mi. Nti se de nti am ibusa obi a na okom ye bayi. Wo ye niema bi a ha wo no ugidie no a onya awe. Na ye hunu ye ne na kasa ne so obewale a wa hunu se woni komfo na e wale no atoto ne niema bi kura a wo bom paye wo so ya de foforo enti eno no so betimi mama de bia manya problem ti na mi busa wo se okom ma me menya komfo wo gidie foforo bi a wo wo eno de me traditionals ba menya komfo na esa wo de wo soma bosom yes na menya komfo na Selina nso matete eti okọ true faith gidi investigation kakra ma ye wo na chi ne se asole mu kra ne tete na asole ni mu ne tete se ne ma me bre pansa no wo eti wo ne ma me ba no ti ye wo no asole fie gidi fuyi ene tete na ansa na ukohia na mo koye ye enti no wo ye traditionalist wo soma bosom wo yere ne yawe onim obe wa onum se wo soma bosom onim se menya komfo ba me nkwa so na abosom na good yesi dan ba ko egum no mo ye de ma me de all kind of enti ama me bi besi so no on se omu busa se edi adwuma na wo ye Mami, ena me show adi kakra se. Mami nwie. Oh, Magavin. Ena oba kasa wo. Empere ho kura. Ye wo mre bebre. De enti ye ka besi asem so. Wo kwadu a wo de bebo ye ba ko ne se perifo so mu ni madwuma wo ye. Ena wo sisi adai. Eno mo ne ade. Eti omu ye nipa. Ene mebu aba etimi ye bibia bi. Bi kura ne sumansem binum ekoso. Ti na mpese mbusa wo se. Wo kom wo se wo nkom wo se wo de osom nananom yesi wo yidan ba kwa watwe abosom so ayemu ma wo sum enu nti na mi bisenti sa abosom no wo ho de ye de ma me de um ni se medase se wa ma min kasanti o sabi ebra obisa se me kwa so pen besi mejai okay ba se de woni nana na wonko hu busum o me fi metima tana mama o kiseko se hu busum sesi ho ti wo de ende wo no nananom na wo som wo but wonni bibia se bia lebo me ho bai wo yiri nim onim di se de wo ye no onim ha no onka ho asem kire me da na mi je ho onka ho asem kire me da se ha no mate enti se no wo de wo nyina ne sen na me ko Selina so okay me ha wo nyina ne sen me pese me bisa pani Kamala se e de enti na me ba me nchia na wo pam wo mu de to so mi nu e kwan ya wo fa so be fa enkra ne oba ne free ho no sabi bra me be fa o ma free ho no mesra busua kwai enti onka na wo so hia se maybe ma ye boni mpo na be fa o makwa e se o ma me hu se we inform se ba bia do me mo mo ntena ha enti bra wo be fa o mo kwa wa mo mama ne na wugina otumi nso na aka kire me se e ma me bi e na be fa o mo me nso mi nim pefe se ye wo me wo ho adanse se ye wo na be fa o mo e ho no me tia so odin me pa cho de dikai no e bra papa yi kasa o se ne na na bi wa mo ni din di mi timi mo bi edin okay eti eno na apese o kire o mu me pese o kire me de enti o mpese o ma beba o nchen me dana se de dikai no de tosu mienu eni se obefa o makwa wa mo mamane na de atwa to okra se otena ase ma me hwe oba ne ma ne wie na dwuma ese wapon ne ho wa na wo hwe no me na me hwe no o de ni tumu me na me de ni tumu e de adwuma opamade yo wapon ne ho wapon eno so na pon ne ho ma no okay wa ye graduation by say up to sama ne master de nyanye sanity me dasi Selina me pa cho ma me ba me show isu a me wo Bible Quran e bi focus ya snap ni bodu apede he e Bible e ko yan sole true faith yo asumjo yo onye so yo peja ko sure eye me Selina ikra me Bible sasa ma me beken no krenko a mi nitro erade boa me oda Selina brantie wunim ne sen Ebacho mi hu no 2012 na mi hu no sata na wo mfie na mo 19 years ti se wo sen mo 28 this month ni menya 29 November and 29 years Ebacho home na yini dwakra marsi ebusuafo prophetess nyame cheba so abofre wa ben onyame amani sa won so kama na bofo a wo de omo ye adwuma oso ha oni amani bi eda oso opipase oso da e basa abochisem awo ha wo yi wa wo de wo kidney sei wa wo de ne visa osi ukuada bofo a obeye adwuma no e back to sender eno no France 5 ni pedupe ni kwasem e na bofo ni hwem omuwi a no to how bi da so afre no ne wabuku 0535
897 699 0535 897 699 TIME time enya asem ketewa nipadua no hututu je wanyo ko kete so awo na de na nyina ye basa ni bia brabo mu enkoyi sensansan wa hawo eno de oba ni bema waja pade ho de be kuno atu ase 0244 417 Piwak 3P garlic mixture en wodi aba ko pebi nom osimo jabroso ayese mojaduro no brayo mu ha wonnom na esa we ade ni sisi ni kasi amroso ntini ni mu titiriti eniama hyew so ofura ekutu eye 3P eye to ahwe pai tini yakoko omayimu ba bi eto no bia onsabeka bi 0248 928824 we ya Boris B enam papa fi eye organic eye penam pawe de den de na ye kama anu so no de enu te ye BBC bo modern se obefa number no na wo hie mu no watu nsa afre wonom de bia brew kramonia kuninti eye hala 054 44 44 453 Boris B was proudly efie akoko oboy buy medical research center to do mani akwaya me bre wabeti yi mani utijwa gagaga yedwa kakra bia na wa stroke akwa to dem diabetes osabu no awo ma wo mu hawo o de preka se powder etu of variances oba painful be yi mojare ho wa fa 024 976 1508 Bishop meko akopene 75 ya mama yire ya wa Ashton Road enyasem adishe market yachi plot 17 say yankawa wedding rings engagement rings earrings bracelets eni papa fi ubenya bi ya di Abyss mackerel Abyss sardine pedicure ho ne sa na akopampa so a gate 11 nana santo abehwe kama 0598 585 219 Hadasa Travel Services. Baswa bawie. The part where we need America lottery. Come on, me ko. Wo dwen kwan abefa so abefill you forms. Enipa bebre wi ni a omuntimi mfele na sei. Obi se meboa wo no wase no. Edwumako yi wa America. No abebie bi wo Ghana. Ehunu se tem bia Ghana fo ni bedie no. Kwan wo befa so mbeba no na kwaye problem. Enti o se wa wi ni America lottery. What would he? Frɛ wo mo. Come on. Kwan a obefa so process ya ma wo. Utikita wo bekọ America uni how ukodu a ono obemu obebe adwuma ma wo baabi a wo beda busumi mienu achi na watuatua wo si obi a wawi ni America lottery wo si nkrofo a mo fra wo fra ena mepese mi tu kwan wo agent bi obeba enye no yesre ye ka mo ntie wo a wawi ni America lottery na wo pe obi ama na boa wo frɛ 0247 14368 0247 14368 we abroche de +1 838 910 9045 +1 838 910 9045 na frɛ yebeko Canada me ko express group Austria me ma fa me New Zealand me passport Germany me visa UK eni ho uko holidays scholarship ukusia de IELTS professor ni TOEFL baby a obeda work permit express group ni obetwa ma 0249000448 Gentleman Dental Clinic osinye wonu bon obey examination ube tu sen ube si usen ube polish ube scaling ube feeling ube si gold ya wo kuma sabre projanction total filling station chi keti mabawa no crying ko foridua takrade nso ye wo ho 0559 139 582 akoso edua ya power specialist herbal hospital hepatitis ABCD fatty liver sciatica prostate unomasi ayamukuro composting fibroids nyina obetu ede amount ye ofeyase Lake Busumchi Road and it was a station dem Shenkran it hospital yo ho 0244 544 422 Spanish 3 combined medro pebinom wasi what the Spanish jingo capsules anti-aging
wadwen be ya adwuma yi o kete so beda Spanish garlic mixture onase ahono siesie yefunu no o halitosis mu brayo mu ha udwale a wuti ho a o so nya aponche 0266 114 111 Selina usi ushia no yi abem 2012 ena wo de pasam to wanim abacha e de na asi entia be ma de wato adwuma mu ahwew amo apon ho na ese wo papa agi wa free ne nsem emma wo makola no be menya access to ne ma no e de na asi me pacho nyam papa na age me na wa na age wo wa na age wo ena wa age wo ho bacha adenti asetina oni mitim e mo ame e kwan be so if you say 2012 na me hu no ene na me ne wote wo kama ena me din nyin me ba pani bonigas nti yedidi mu ana yede wo ye ti wo ye no ena me ka cha se me pese me sua adwuma ena ase adwuma do ma me sua na ma so kakra oso ma hu sua adwuma adenti se na zata miskani ho okay wo se wonya bia ena me de yedidi mu anti me de me wo me ba pani no ena na wo nsam ni bi enti nkrofo ba hwa me a na me diska na ma se je fama me maame na ka cha se de wanyani nti woji a na ade ama no timewe ena che na woge asa okoye adwuma wonkenan tina ni lolofe o ka sa o maame ma obosia ena wasu oni bi ntimi ya na me se me wontoma ho nti ena ya nton na fa ye lolofe fako ena ya na ase ena ya nton ye be kwa akoma me maame o maame na je se wa ma obi na ye se odi akọ ena ade ntoma no koma awase onu ana je de koma o na ne maame ma musika o maame ma ne 20 cedi na enso ena me fra me papa ba ko Kumase se me be ya de o Kumase na o send me 20 cedi no kla no o send si onu anua ba so ena che se uji ko yiye ti wo ko se 1 cedi kwen ena ade maame na akoye satam no wawo ena me nyim ba pani na okay ena didi mu anam de wo nti wo ba ye no onya me nwe okon hokoye den ukosua plumber djuma okay ko dizen wanche ko na konta wo ekosua plumbing work by chain or by nti oba na me de ewo ye me de wo mba pani no ena me nya na me de ama se fire e mamma me se de wo nya na wo de ama na unya na he na wo de ma no sankrofo ba hwa me ya oh ye no ma che uska okay na me de ama se je fama mamma me se kakra wanyani na de ama no sem de nim se nkola me yenu na ya wale enti atiti mu anam de nya me ba na otoso mienu na jiwa ti ye didi mu anam wo nante ye ena me say me padwuma sua ena se wonto machine mamti me ko onknan uko ede ho na me nya ba ko te wonum ti me anam se na me ko ne wonum pia otakla menya na ye se me dia ye ti me kwa no fla me fon so se me anam se me ma na so ma me nsua adwuma me ma me ba just me so wato machine ama me ansa na maba nti machine no me ma me fla me se wato na me se dabi just ma tie flo no ane bla pani ho ansa na me hu se wato ampa ne bla ne de oka no kure nti ne bla ne fla me ye fla ne nana yawo ono no fla me fon so ka chere se gua kasemon Selina kasa den ja manim na wo hwe no na wo de hwe mic no hwe TV no na kasa me me fla ne bla no ne bla no kura ne fla me ka chere me se wato machine no enti memla enam si nana eye no kure ena osi ya eye no kure ampa me baaye no na wato machine no ena chese ne bla ni dia ni mo de me ko sua adwuma wo sister Jenny ho yes ne bla na do ko to adwuma no woni ni mienu na no fine ti wodi me ko aye no ena sister Jenny ka so baji 5 million ena aye se wonte so ena osi na obaje 4 ena 4 no ho na asandi 2 million no e ma no dia ka de we ntwa besine nti yedidi mu ana ye ka se ye koye ensohwe exams mame nkoye bi so mame nkoye o mame mfa de pamonye madwuma adenti minim de ntia yo nti me fra me ba be bla ba ko wakra e fra ne na asai ena me ka kire nse nana ye se ye be exams o nti bua me ena o se ada be mani nu ena nse o se o mame nye o mame mfa de pam no enye madwuma nti o mo ame nti mbla ne sendi 2 million ne blay eno fla ne di natem se one na de metu adwubam na waye wabesendi ska mama ko exams no me bla no nso ne kura nyame no wankasa o fla me ka chere me so ni na eche o ka me bata no ho
ena me bla no enso enfi na osende maame Selina wasu adwuma na wie bra wanim kakra na ase ba bia wusu adwuma no wa me agina junction ne so ache dodo me ba che yo makoye exams na wie nti me ye no ena me denyam me ba na otoso asem na ye busa wo no ba bia wo de nam ni nyina no ase di nti na wusi abrantie yi kwan wo se awade no wo nwale biem die no wo ye wo papa mo kredo am ka no yesi wo bo bia ma oye mi sei obome oye mi sei ena ode mi ko to adwuma ena ma mi 20 me de ntoma ko ma ne ma me ka adwuma na asem ni nti na ma ye okay nti menye me ba na otoso mi ensa no be ma na o ka se wase me flare obi se se bedidi na tem no ma bla na ni linatem na me kwankran no mi hu no kem na wafra me amene ne ye ko na bla no oye ode nim ni nipadua klada ono ane bla kra fra bla no busa no na den onya wo number na me chire mu ba no sam tike mu kwakra no be ma ne flame o sai frame ti me ne kaza na me ye say me ma posa kwan ade me nam so no so mfa me nto adwuma me dia me ma ti bla ne ye say hwan na ne kasa no na me so be ma me ne tie na me ne kasa no se fa number ma me tini yes yem ni enu na sipokua ase ti sipokua na me fa bia ko agogwa to no so ko hobi eno yes mi na mi sika short eno ochia maame na ni eja unya ne number ochia maame na mi se ne me odin number maame se ya na mafre no to odin number maame kura de maame mi maame nua ba ko me akua ena friend si ye na nase ti ye friend number na nye sa bla no kula ye friend no ye se bla ye da asio ena o se wo wan ena msemi na mihia wo kema o se nyamia na nso de mefa o se minua ba ono so enye ono ano o fe we de hu se uku yemfa ne sese nipa no kra ye ronko we de ne ohunu unu uku atetene mu a o be kire jorofa manoa wo boa sada no so no ma ye jorofa mpa wo boa na se wona woni ni be ma chronicle di nkomo se bia wo ha me wo ye mi sei me boa na wo boa wo de ne black ra metima fra ne black no one ne bla ne ye ko na me beje sika ma me mana ko school ti me duru ho no ma no wa ye ko na wa ye say na naseje na won won kasa nti na na ye na say what I say number bi wo phone so store ne eke wa fla bla no wo so na me no nkasa me wo me fie na ye da na me no adwolo fo de bla o eti ho no boa wo boa enti ne bla ne kasa phone so na me ye say etwa me ni bla so ayana na za wugu ma so nti nim say saa na me so metie ti me de phone ma no am tisi o mu fie nani mo ne nso ato e ho na na wod be hwehwe me ni so no ma me ne onua ba agina wo no so e ho no ma ene na o hwehwe masum na mo jani na afri masum mu ba ena me bla be fa me call police station ansa na me papa ko obo wasum me moja firi wasum ba na moja ba Freda Wood bra na yam pepa moja no kasa nti eno na e ma ya eno ne ye bura edi eno ne bura edi kan wa bo ana no otabo nso na me mo mabusia no bo na wonka na me nka nti we na pie ai o yo bi oburo ba obo ma pa obo ma e ba try empresa na wa bo min ende min timin kan because otabo me pa na de ekoye den na edi police station sem ye den ebem edi nti na wo abusuafo pese o mu hunu adwuma a wo ye enti e wotumi si dan ma wo nkirem sa asem na o ka no eno no kurewum so o mu si o nkirem de enti a ekwa ofa so a wo si ni dan wo kunwi wo ne wo ho no Selina adwuma na wo ye se plumber no onyi ni ana me India tools ni de me hu se ebigu edem ho de ba mi hu se okoye plumber adwuma no na onya adwuma menene tena de mi hu se oye adwuma free enkran ba ende onye plumber adwuma oso oye mobile money oye ne oye we oboa mobile money de me beba mi frɛ fidase beba na nse ya no start ya no etidi adwuma no ye odisi dan no ende ma me pa twa ende mintimi nkyele oni wuku te no me woni me nkasa woni ba ko no nko ane edi ngom nkomo nyina eti unim kwa ofa so si dan no unim di enti na emu tiri nko Selina na abema mabre edi enti na mo mpese ne ba beba ne nchen ado wo beku no o ma me oyi wo ba o mu fie okura me ma ne timi ko ho o ma me because o so mo ba he nkura ne ba ne ho kura eja o papa se den o mo ba na o mo te won na keto ne bombo enti na keto ne aduane hye me bag na me frɛ panini se onfa fasi 40 wo de Dawood ntrase me ba Selina home why na you say o eja kamara nso wa haidie afa na asem ne
ye beti asimu pa because ensem won asem no doso doctor mommy it is say nyame adom Sompa Nkomo with us say em fa kwan so na en chia for ni atiefo nyina Dauda Ba Hospital brain e abusia braso so ye chapo mu de Sompa Nkomo ti baby a wo hwe bia no ye number no e wo screen na se or hwe TV a doctor number no support WhatsApp or hwe TV nso a ye products ahodo e de ababo nsen e wo TV no so ye wo Dauda ointment ho ene ye wo Dauda 360 capsules Mr. Ointment no e ye numpe mu adwuma se de bia ba ye ka no o kase mu twetwe mu ye wo ya nso ya hyase toto duru sabria na obi a otumu ze nimfie nje danko anim bia obefa ne fichiri na wotiam sasabro obi ko todwete me hura obi hia Dauda ointment no capsules no nso ye ntirimu adwuma da bia me ba me ka se nipadua na ho de nyina gina numpe wo nipadua no ni ntini enti se ba ko ho tochema na aka de ada wan se dumpe ho ka na aka ntini se ntini nso ho ka na aka dumpe enti na so obi nya stroke ana so obi dwodwo ne fa dwodwo a na nsa na kase wo dumpe wo bara wontimi mfa nya hwe esan se ntini no ne ho aka enti wonya Dauda 360 capsules na wafa na no pa miensa nwumre wudidi wi a no pa wudidi wi a miensa no nwumre no ano miensa na show 2 times na wa you so intimate na twitwi oba bia ye wo ye bia adwuma den obi adwuma den enso obi de sin bi de adwuma bi wo ho a se wokoye bi within a minute a woko ketezu anhwe a ko choba Eden pa say adwumaden na wo ye nyina no wo de ya ne se wo be call herbal shop pharmacy na okoto Dauda Ba ointment and then the capsules Mr. Ghana baby a hwe bia no enru no benya bia to e wo ho doctor number in case wo tie dwumedie ya Fred Dr. Dawood ye nuanom amowa ama no ne amo hwe ya na se mo tie doctor number no support WhatsApp 0244 88 6437 0244 886437 Dauda Ba Hospital where you so krapa Metro FM abrosan ya kanena Metro FM yi mu adwuma hwa na yewo ye adwuma joda kosi memenda ya de ayesa doso ya nkawo de no nkyerese yense enti na doctor number no TV screen ase no enti na ya bo ama o eni yare nko ana yenhwe mesoro na yenhwe yare friend is syphilis ye yare ya broni be kan say great imitator yade na ba oni pedua mu a bacteria ne ba etwetwe yade bebre eba enti obi wa wo hwe anase wo tie wanya syphilis but the way a wo hunu said ye no ofa ne say bia na typhoid na ye no obi anya syphilis the way ani pedua wo feeling ti ofa ne say sisi yade na ha no yenya free nam empaso nkita wondie so oba ne be ma be hiem ene de syphilis ba bacteria de ba no ye Treponema pallidum abishafo aside say yenya syphilis afi namu no oba nyim na syphilis wo no ho nso a otumi de sign ne ba no eno na sa oba no wo na akwada no syphilis na bi aba akwada no moja mu a etimi ma akwada no deformity ne baby da se ne nsa na ne nan very dangerous yeah what 3 stages are syphilis ba the primary stage no sha se a obun say ensa na sisi so oba ma no so anasa oba no so kokoko but bi wo ho a enye hene opa yedru opa menye dru enu amu mu ebeko ye wo the secondary stage etna moje di mudru baby a secondary stage no itima fever ne kire say body temperature no be kosro ho be ye before say ye ho ye hia na afa ne akoto adru bi a ye say malaria na ha yen mesro hwe ni yi enti Dauda Ba enye nyina na ye malaria momi syphilis mi ma o fever o body temperature no be rise e be kosro etimi ma headache tipai obi aye tipai nro obi wa ni tifa edwa na sei ne ni ayekọ ne ni pronsu syphilis yareboni etra system ni mo etimi ma severe headache obi treat ya obi yeti yare yadunu a enko enti hwe ni yie obi wo ha wo hwe esisi a syphilis no ensu timi ma we ni a very common man ne mema de ya bebe na ta de kasemanya nam yare ne zo odwonso an be ma mo hyehye no and they are common but enye obi anso ne benya syphilis as hard signs no obehunu enti se wo dwonso na obe ma mo hyehye wa mesro hwe ni yie na tu ho anamo anase obi wo ha be ma bi wo ho a wo setra obo nso oposa ne be ma ne ye ne hene oposa na ye ne de ojanso na ye ne ya
ɔbaa timi titi n'ase a afei eduru secondary stage na etimi ma wokɔ private wie a wobon sɛ odunso wie a ɔbɛɛma ne mu no na nsuo white na yellow waste bi firi mu ba nsuo white yes ebi wa na ayɛ sɛ bi o no ɔbaa hyia mu but ente saa mesrɛ hyɛ no nso obi dwunso wie a no hu saa de no oyɛ ɔbaa na bɛɛma na ɔhwɛ ya to ho na montem ansa na duru baabi enye syphilis duru secondary stage a etimi ma otiri nwi kura tutu yes syphilis etimi ma otiri bacteria no ho odin etna mmogye ni mu duru baabi a etimi ma otiri nwi loss of hair otiri nwi bɛɛma bi wa obehia na sabi ohwe ni nwi a sɛ obi a sabi o wetwa bia che but nipa no kura no watrope ensa kura no sabi wono mbida oba bi wo ho asabi unwi bubu a na ebubu mesoko hospital now de yenhwe because syphilis no broni friend great imitator e ba wo so e ba moja animu a wo be kasa yare afufuro bi na aba but na e syphilis edu ba bi a syphilis no etimi hawa kodu ba bi se etimi mansa no epie o katremaso ebetimi sisi o katremaso wo be kasa bi ekoku ebetimi nsa no betimi epie o katremase ebetimi agu ano ho ebetima gu oboso sei no obeka se bia pimples syphilis no betimi amansa na pie wachi sebi eduru ba bi no wan treat syphilis na etimi ma ukọ private a ohu moja enti obi ukọ private a moja wo munye ni nyina na ekoku mesoko hospital anabra Dawude Ba hospital ne yenye nhwehwemu nhwe ehunu se syphilis no ene wo ni pattern e screen wo no mo infection ho a I'm also cry mu be 7 infected with syphilis any other STIs. Enti se wo hwe ya Dawude Ba hospital say bia wo de otiye wa call hospital ya diagnose am ya catch say wo syphilis. Onim say we treat but e kwa na aba etisa na yade ne tie se we nya dura no wo hye a ebe hawo. Doctor number ni be 0244 886437 0244 886437. Enti ye ka syphilis asem no edru ba bi nso no wanhwe entreaty a ema ne mema ha we de bre ba ema fam bebre na ne se ye friend baba so kendall eni hi wo ba ema no enti ba ema bi wa wo hwe wo ba ema no fon a na efon ensan bi anwu wa wunye bibia ba wo ba ema no so tia na eti aza twikum ba ema na to anamon brother Dawude Ba hospital e wiki wo ba ema weak erection itimi kumu be ma kra edru tertiary and latent stage na itimi mu be ma wu kra oba nso itimi si awo ho kwan mesre oba bi wonya ne menses a wote yawo pa syphilis no tena moja ni mu cha itimi ema obu nsa kra moja no utumu se eya kese wanhwe a obeka se bi a fibroid anase wanya yare fro syphilis deadly oba bi wo ho a obu ne nsa wote yawo pa wote pains ankasa the shoto wana mo Dawude Ba hospital sebra etimi mansa ti gu hu ensa na ebeti agu hu no dwawe obonzo ho kekaw no titi ne ho saa Dawude Ba hospital say very dangerous edru tertiary and latent stage na ho na etimi ma wadwen etimi affect wadwen timi wadwen mu kaw syphilis mi mo obi anifra etimi ma anifra bebre we ni yare but on share den do mu asukọ etimi fete wakoma obo anakoma ho timi wo ne se mpane to anamona bra edu ba bi nso etimi ma ho hyehyew se ya so eja e wo naase ya naase ye de mako agu naase no mesrew Dawude Ba hospital ye bre na ye be se wo syphilis na nem yade bia doctor say ye nka echi to anamon bra ya mo ya reso ye no nkyere se ye nsa ya so ye ne wadwu so krapa abrosan akane na metro fm mu adwuma hwa ne ye wo mesrew doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 number senior support to us we da hwefo ne etiefo ase Dawood ajeso krapa kona doctor nhwe wa moya de so a eno nchese wonsa Selina ugina dakam trase na yemusawo na kire se asemu a yebusa magavin said the adwuma na oyo ka se otwituo kokoro no bono na kire se odibusa because muni madwuma a oye enso emra wo maami wu ye nam
mo je ne ma no de mo jeje eje hu sika mewa e ba chede ensa kwase no so o me sa amamle no sa bre no so na wuni madwuma na ukui no oye sa oye motia adwuma oye motia adwuma ye difo be kwa atoma asemati waso oye motia adwuma sika siaba wo me bo adoma Maila o tigali emi ede Magabi Madam onu na ka me pese me bisa ne se wo hu bida Obiane ni gidie me pa cho me bisa ne se wo hu no bida ye sika ne ma wo enti abusuafo no bia ye suro ya bia wono tie Magavi me akonwa ametisui me yesofo maame okay I am ordained minister of God me ji churo kronkron di eya me baburu wotu wanyini wo sumu motia nyam na betu fuse koja akire di dia wugidie ena wudi akire ti anu dia minsi ho kwan but dia mama ye concern say abayu ayi no wo ya we say no na wo ye say dia be na dabi o menya ho wo hawo say wonimdi a wo hunu say meku ade we na osom mepe ni hihye enie ye de be ya dwuma ne yakoya nim na sente say bi kro ye bibi na etia wo wotumi nka no kra be ma de ho abufuo apro no what did I make it? Madam Bajo okay me pacho kuredu a wo boyi wo se ukun ye moti adwuma odidi no de moti adwuma se why you can say podua podua wo ho na bu kendo na se ukun no ye hu oye huhum mu niema me ba chai o chante me ba chai wo de wani ehunu bi pen me de me mfa me nko ho ntimi na ni ade huhu e de na wo ka wa you can say me dan ni a na edan eto aso na oye no wo eho nti wo ya wote wo chante a so kasa ya kasa me o ka bi sen because na wo bokuna bi se hu de tuam ti na me se asem wo yi ya atwum akopem eta sa wani nipa ne kasa wono na ni hwe enwula no na se wo na chi na hwe nipa na wa ba no ho no etiche so ye niema nkrofo ba no ho fie ba chai aso ye abusa aha abisa ema nkrofo me ba chai eti anu mu na jawode anya ni sika Magaven eye wadwuma ade na wode tete madam me mfa adwuma na kan ntoti o yes so we abisa your difference akom any asema wo wodi ene nyakom eye de yi se yemfa ne se wa fresh man kwa hen wo ha ana sa so fudi asabi asemka se me kire wade bi kakra me kan sa mate dia ma mani abre wa ha no onsa wo si tie minima habai bra ma Magaven nyabotre onsa wo si abusuafo ne mpese wo ma ebeba wo ho maybe wo ma hu bibi o ma ti bibi eti na ne pese ani mu da ho we na me ye eye wadwuma yensi wo kwan eye wo gidie enanya na yatiti social media dia wo pebeko me amagene vivi me ma ho me nuanu me ya me meye de etie obi ansi ho anambeko yanko ho ye de ne babro me bo a enti sanu na wo gidie a me ubiem na bai we ehunu se me ku na dwumani o advert kra ne wo tu a wo ye wo ye de yi wo tete a bai ana madam meti wo ye di sini sanity tinkrofo ba ho abusa tinkrofo ba me nche wo fa obey waka kire no se adwuma wo ye no madam se obey ka se o ma ho kra da no ye kontomponi ba bia wo ye abusa no me na me ka kire madam bejo me bisa na sam se ma ba no ho bisa da ya wo ba ho be de o se ya be de me be ya de o me bisa o se wa ba ho pen o ma ho dan kan se bodua ni we ho enti o ye de na wo ba ho a wo be hunu se sa de we ho ima no madam raso edan ya yedem no ye bi wo ho enti edan ya odem de sa wo pla ho ye de wo be hu bibi jen na ma wo hu ye madam de wo mni o ye kontomponi ebre bi du no obisa ma se me ne te ho no obisa me se de na o chiri na me ka je se me chiri je ni o chiri je ni me ba enti menene nya kasa me ko baaye no akwekwa na nsene ya ayo me ko baaye no na wadwitwa je ne e de agu me bia me se me chiri je ne na me hwe ni din man ka hwe ankyere no something ai na je se je ne me chira mpa nka wakumi ba na wo so boa me boa
enti say no Selina wuku oye busa o say no de aye na japade fine o ma no o ba makwan ama na hwe o ma na o makwan madam me mando bi ansi wo makwan so mo hwe o mo madam na mo asam ka ba ko ai kasa ba me ma me yale mu na wo kan eni fie na no wo kan no me ma me yale na me nye me baketo yi enti na me bone pampers o ka chem se minya no ho emetina ho afijase na me ka chem sa odi me baba akope yeso ma me ba no ama ma so ahwe na me gya no ho aba enti no de me ma eni nukrani o se mama de a o ma yeska wa ahwe ye se wo gya ma me o yade ho no bra memla ena me se ende ensa de menye pote minim dia wale de mbeko ena wo krampo ye nipa ba ako me ye nipa ba ako pe ena me se menko enti mama ene wa ma yeska enti ye na fasi baabi ni emfreja kamara no no so ntra da kam ni ma be dwa fom ye ni abre power sam no me ma me ba ko ye friend Gavin ya ye wado ye pa na no wakasa eti ene kra no ka wo mam asem bi o ka no awo maso court dem no timpa choma mba ko ye friend mage penisa me raso ne yere no no ono na digina ma o share me one me papa ne me bla Isaac omo na hwe me ene ma wa hu ne me ni na omo na etoto ma etini titi mu no awade no bura wo buru ntu nware biem but unsi ni kwan so me hwe ne ma me pa cha awasema no me pa cha me dase home na eba ekobotu na yenwe na me pa cha faith mo party clinic kopendro egu techere mase prophetess Elizabeth na wo yale unsa achia wano achia stroke oyefri ye wo ayamkuro wani siyade wo bo wa ni nyina yade etawo pressure hey ye ma me ko China ba ye wodi dia be oni papa prophet enkamo ya wa ina makokobe enka so to Manteku junction Takrade Anaji police station Bogoso American house ya ye dwuma firi dwada kopememenda 0244583859 ana 0275969414 Kangen numzio pa ya alkaline eno ne ye nom mama cancer kwa magnesium potassium drinking alkaline water etu ayamuti nyasem ketwa dem wakoma na bodwuma yi eno de fantinim enumpenim nifeduanim sisi nipedua no brema UGs anata numzio mama cancer nom ne de aso nom de 0241449191 Ghana Growth peduma ye ufie ni wodunum ko peduma ye ni ababawa wanam tivet sanjuma so woduma kama na ukro no 0308255775 edusa yi madansi nie koko puma no no bi na obre be ma wa ye oni driver fo ni beti kwa etua ni pedua ni mutu nie ka hoin o de prick edusa natural spice ado de enum na wiane o de prick as ginger enyasem ketwa akekadro hwintia pepre na wono aboawo edusa mala hebode etu malaria na o de edusa ointment no o de massage odi a massage there was swami magazine inside Goy filling station macro for 0500 110 115 give us P capsules me secret no premature ejaculation mo me sim say ya ba ma hu hia je amenia ojo so ya wo ya give us co capsules now be wi mo ate no ayamutim offer P ni ko no bom na obehu se give us about Mr. Typhoid, malaria, join this. When you want to, what if I didn't see Miss Shanika so name to an Amusayadi in free or so 0543 give us Heba Caso. Magavin say what? The entire Yereno was so bono, a brody, or baby anywhere obey me. The toss me nu and call I won't see you quite. It you could do our bono and see him. Eja Kamala ebetena konwam na wono so de ntia wo so wo gene ba no wa me yehunu na fe abedwafo abam na yesigina ye Eja Mike Mrs. Eja Kamala me patro me Bible Quran be focus ya snap anybody ade na ape the Bible ko here sorry go to Faith Church yo patro pejai Bodin ayame Bodin Eja Kamala Krabi Bible Sasama me bekan Asama me bekan no krenko a mi nitro onyame boame Eja mi sasemu ya bro so awati bi den na brante afa wo baba yoa sabe so woni nete den ato adwuma mu
wasi fie ehira so de ache no na fe asemu nyina mu dwane afira branti ho bone be no waye pacho the woman say akwala no be fa no ko school ma ye ni bre anke de wo kokot nti e ba sa no penimfo e pa achew e ma ye jaye nti mu ni akwala na to ni dia ne ko a osian o papa no nyansani be na wo mu na aka sa ansem ne sa mi bu a mendie mani hunu ye de obi be ka me mfa nya asem na me tese de menye asem nu mu agina so nti wo mu ana o papa akwala isa firi ni fie efia o pesi ama no be fa firi no ho de ni kwatena o fie tu ma me no nyina ho kura enyem o bura akwala yi ma na so nyina firi mu ja e ma me bra panimpa wo ne ba pen Isaac na Isaac akofa akwala yi ende esa akwala yaka sa mi chem se de sisi akofa no de ni ko Kumawu hospital no mbo akiri me de ko afijase jere ko afijase na me obi frɛ me na me so mbesi akiri timbesi akiri na me so mfa aka timfa aka na branti etimoto so obi a wose aso ne kwate abone pem so no timoto so ko du Boromasi police station obi a bo pem betima aka moto ko duru ha na me so me ka se me mpema na Boromasi police station ho iso on frɛ headquarters e ma police car be fa no ti am gina ho be 10 minutes when police car ba e de ankofo no ne eko headquarters Kumawu ene de ekotum ti metwa asem se opemfo a aka no awo wa bunu ka na wudi papa no matem ende yim sinya seni ba mecho se minim yansa pa enti me do batum ena me han sa na mpanimfo ka ena omo pachew no nwan nyam ta police station no mu dafom no mu sunsu na me fa no akon ena o ma edi tum ma edi eni e ma ni be di na si ye ma ni be no mpanimfo no ko dwa ato an ebe kan ya na Truth Church panipa no Kumasi a wona ka bishop no ewu ya no fe pani ya mensa ena obeka ya no se penimfo di asem penimfo ka asem se wa ntia nke se wo munipa ena jamiye edin ena ja mitie timitie ne numa na fa akora isa firi ho ekwa asokore ena asokore e bro sa no from da ma me family mewu enso o ka mi nyabetre ni phone ni bibia wa gia se no ise kwaji obi phone oji ni phone wa dia se ni na wa se phone pe card nyina ni insurance nyina wa gini nyina afiri ni nsem e de ye dey so de asie kire minim de opese wo kire eja kamara ba bia mpese mbuso asem ni sa branti emra wo ba fie ho no mo so onye akora hu ade adan na ne maami wuye mo ma ne je sa amamre no enkosa ketepa enya de ba jeans sika bronze bronze aka no madam pacho me da so because onye ne ho ade enso da so obisa msa pacho sa mi pa mi tuwe sa ba ma ne wuya onye akora no ade ma ne nye kuna emra chese mi na me kwahye ni se o me ye ensi na wana ma ne ye mi nya ne busia ni oba no na mi yere mi ye kuna anja no de wo ni mu minimu akrai maame mate eti de oba na busia fo me bra nso akam mi ye kuna mate ase eti mi na ka che obi se wo kwaye nsi yiye mate ase eja kamala mate ase nyabotre eti na chese abrantie wo bro akoda yi bodi obono enu enti na ompese obe wale no de obono kwa bi ko police station akra no owa ha ye wo ni na ba ko ofuso enti de akra ne ba ebro nti ni nsa abusua mo mienko computer so de na mo fa akra ne na ne ahwe ne na ansam wo mu 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert
Why keep hearing voices reading, asking? Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yawon, Espejem, Emianimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space I would run in Bishop Jewels. Yenim ne fretiti. We din somade hu jadada. I wono no dido no et song and somade no. Say wedding rings, engagement rings. Dear Pia. You want set wo. And you want bako. Bishop 75 Jewels. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best show us. The other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Bishop. Kumase Yewom plot 17. This year market Chihuahua. Abi Plaza. Edankesini. Ejuma phone anymore. Ejwara kopem memenda. Anopano sia. Kopem animreno sia. Bishop will be. Mua mupeni dudu omuetu. Any bako nyina. Say jewelries dear. Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why keep hearing voices reading, asking? Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Hey, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name much shemeno. A moye titi. Mean to me, sorry. Who name one? I know me free don't buy and I catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian fan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusaneno. Echi. Natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam for coffee po catch me say. He work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 guson. And yasem get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny wapaso na sorry. Who complaining no. So one 3P ya. A big Johnny say Edroy and your mapping for Emma woman of 4 and answer kwada wonye mfie dumie FDA agi edwedie nkratsoi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021. Tell me for come master sign and a mirage medity. Missy, everyone was saying, Nippon Swing, I made this. Jimmy coming from a crowd of Fabi. Hey, that's a crowd, woman. Now, Urawe. Let's go with the Jammy Salmon from Madonna. So, come from the from Mofa. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Abba Maimuha, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance Bisuaha? Papa, your jacket for the Morgana. Monsieur Morgana, who must not question me. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea say the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southwark, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for name Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bedroom. I didn't want them. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master mama, are you from? They na pon me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You never work out with the friend give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules.
Meme what in feeding what you cronkwan efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquada in fear do me nunca. Prakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe agi wakade eno hu dwakase pa na ne Nikodi brew. Yema mani mema. Kuku ni sisi yari droke simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasi se me brabo. Ebusi ajita o. Come on, mama. Ajita mama ninge ta o abla pama ninge. Ya kwa ya living testimony. Connect. Ebusi ajita o. Dear Kwaswan, Mr. Champo, Unyabo Trena, hey, Magavin, hey, what day in quarter? Mi ben se come timbo men ka me wan ka e ja kamala won ni me obi papa no ka to me papa china ba me di pa pa me ben so no ade e bi bo na bo na chese magavi enti won senum manim kra na wo yi o mu sei me kwa me ben me bo say de ni de man na apis o je a o pra so bia be ko bia di boni a kokoma fo abe obi bo ne yire papa wo eja kamala ya uto wo ka kire me say sabi me bo me yira wo yire shadwan na wo sole ko yi di pie be bo no ka kire me say me boa me na ko yi me yire kama edi entina ka from ni ayi be bo wo ka fa kire me wo so bo yire ema wo yire sole ko office ba be ka dia tra mi en ka sa wa di fa kire wo na wo ka no kure wo na wo ka no kure wo na wo ka no kure what the wo ka no wo sa su ba na mo na be ka kire me say me bo me yire na lem ni say me sro mo wo di ya ne wo ka sa wo yire me so na boy, you know, I will come to Miss Sonia. I don't find him in so far. Yeah, Marie, my lady. Hey, Magavin, Madame, what's it for you in a Bruno? Miss O, you flag Dia Bono. Men, I make a miss of pounds, some I'm in Trano. I know the fire. What's it will Brony ba? I mini problem. One can't tell me some more dear. See, I can't be on my dear. One about Jalia Bono. Now, what's some? Hey, I don't know what to want me to say. I don't see any bill, me person. Selina, no better me, Ama Quabra, what book come you say, you know, what better Casa, I said, would you grow Casa? Hey, I grown yet you are, and I said, you. Ediasem, Namima Beja from them. Ediasem, can name fry a fetty, a TH. Cause I said, I beja for them. Ediasem, I will fear. Menso. Casa. Me welcome Bema in Wasem. Ediasem candid Casadin, Yama Kwan. Why, Bema, what me besu, or said them dinner any woman in Esu, and what the actually to a dinosaur. Ever palm boy with them, send me mere pon never boom ho. And no man, what the actually then? At to a dinosaur, at na ceiling a year, no more for dino. Beme, aye. Nazanian Magavi Wabodam. Madame, come out in the Grand Madame recording Waha, away, Shembotum, Munye. I don't pamon in here. Our pub one. Ah, said the panel what if you only bino. Many didn't come on, no one him record. Tinami Bisabusano, and Tokwan Moon Semno. What can any now so? When a cry. A quatchy, what's in fear hobby. Sabrantiaco see the house. What that one never she was saying for me more than me design was a seminar worker. Me more than Madri Eduma.
Eji say pa wo ha pa ne say. Madam say ma asem bia mini asem bia ka. Papa ne so waje ne ba mini problem. Me ma ho asem ne ye ka. Enti sa asem no ka ne. Yawa mini ni asem. Tietia. Yo eja bra yesu obi ka na wo de feti wo so eja mpacho na ye ma bedwa fom dem. Wo din di say. Mpacho frame ya owusu. Wo so wo din ne Selina. Me ba no me na me bla no owu ye. Wo na wo di kamalechi. Me di kamalechi. Okay. Na me bla no owu ye me na me di na de. Di adea. De wo me nyina ne say. Oh, D4 who frame me phone. Aha. De wo me nyina ne say. Masi ya wotiwe. 1 ne katrema omuyade ebetimi akodada sebofri enwura mu abefi kwa beso ekwan beso won ka nokre ne katrema ede ne atoso mienu omuade ne atoso miensa wona ne ka asem bia padansefo na ase hwe ne yi because asam a wadi ka aka no obeka so won kan na ne tie atwa nyina ne say ebra akolai ekọ mebla ewuye na wo wie ya wo kọ secondary school mebla adamfo ye fra ne boga wana atuto akola no ho ne me ensan fa ye nkọ me fa nkọ fine ane de wo mu nyina ne say de enti a mo ji akola no naka de enti a wo say ye ji akola no wa fa were wona na wo ye ntimi nka say ye ji akola no na de wo mu oba say o ka kire satam na me yire ne te ase ana wase wo behunu hunanimu eti hunanimu na wo behunu no wadi ka se Serina papa abusuam nyansani bia ni ho o ka kire hwan wane ayi no akwala no eko no ana o kan ama ya wafa asefo ko de wake wa ya wa obetimi aka magavin suba wadan sai be ye ne kwakula obeka ya wafa asefo no ko mo ko bono ana ka che o mo se mo bia mfa ne nsa yen den enka no enti yakaso obi afa ne nsa nka no ana ba asa wo se wo behunu ehunanimu ana mo se obi a wo se nyansafo nim de ye nye wonsa asam no ano no eti na ne ma no wo se mo ma ne hwe nkra ne ma de wa wo ba na so wo ba hwe wo ba edi eti de besi ukwan obi antimi nsi ukwan eti wo hu kwa so hwe ne ma wo hwe ne ma ana ehunanimu na kire no ana ka me kan za wo ne sam na o kan no ayi so ametie ye no anu na mpasa nka me kan nyina na me ye na so no abire nu nti yesi na mu tabu sana se juma be no ye abire nu nti ehunanimu na chi no ana wo so wo ba ya akola no ho ade wo kompanimfo amiensa ma wo di dwantoa e ba wo frɛ anti kompanimfo no ba so wo se wo sa se wo ba ya akola no ade na die nti ani ya mpese ye je ahoade ye no anam ka kira opani no say so wasa no pese obeye abofra no ho ade ade a ane ahode na obeye no onfa no nto nche ya ansa na onko pepani mu na wo kodwan atoa na nyansani a woni Serina papa abusuam wo me pacha wansana so obeye no ho ade a obeye sa ana manti hu shi bie wase wampanda eche na empache na china Chase wakane boss wasem. Wakane boss wasem. Abranti. Menam kam kire wo. Ana eno enye den enten koda. Wo akwala yinyim. Sadia wo. Enu de enko hobi. O ma kire mu hodi die. Enti eja asem ni nyina ne se. No. Wa ayi wasadi akwala yi. Wakanse papa Kamala se. Wa manan wale abofla no. Ehwa na nka me kire ne sam o kan ye no nyina na nka mpesa enu anu wa kire mu ni wa se mu ni nyansani eti obi amu ni nyansani de mbada ma mu ba awale no tietia ananu na ke mo mane kwa no hwe ne ba social warfare no wadin ko social warfare no ampanifo no ebe pa ache no me brai ena edi ne bai ekọ baabi a ablanti etie ewa skore wa akọ wa pemenke board ya ne banchi nyina ama no adekwa ade no kwa eti me ba ya wadi Selina sa koma ni ku na fedi na si ho wa kwa ode kwa ma no me ba ya na me bra yi akwa ya me bufu me bla no asa wo de Selina sa akọ ama yakoku no eti se wo kunu a wo benya asem ana wode akola no akwa eti me won mo na ya frɛ me a ya se mo amefa obekunu ba bia wo no askole wa na wo no ɛhɔ asuna abusua pani me na medi no ho
eti tambia me no hia ewo ho tambia me wo askole wo eti nsam a ya kwaso no da no wo ka ayu akola wo busa no adwuma na wo ya wo so ntime enka no me meti ho se me ne mpanimfo to wo di nkomo sei ana wo mu nim se me firi wura so ana wo mo se abusa pani ablante ya wo ko ewu ne no ana mo se ablante ebe ana wo mo kire me nam se mi ne no ana wo mo se yesu wo firi mu kuro mu ho ana mo se mi ne no ana wo so wabetena epom ha aso wo ye azan wo ye no wo so to gold wo ye say e wo honom na say ni nyina no agye abrantie de di kan wo bruselina ya na dwuma no so a wo ye no mompe meda na dwuma zam de osanya bam ayi wa de say abusa ni ade no wo ye ewiase awe obi ba ko jiska duro obi ba kum nipa ko jiska obi be ye say me ande me ano de anya masem na mom no wano say Selina papa abusuafo se ye ma no wale Selina enya no kure eye ni subai me pa cho mami musa na semba ye pa cho e musa hwebiem e pa cho faith transe na ye nwie na 30 minutes abedwafo no ye mfa ne ye nche na fe ye nkonkurudu because pe de ya ti nyina no wan ye nsi kwan se nkohwe wo ba wo yere no usuba anti e na o mo sei wo magye ye de hye ye nsi trododo matoa Oba first na koye yese Kamara na edge Selina efru nsem Selina na num ton so no an wage na because e bro no ene usuba no enye ti ewia ne aye hihia ma no ahwe oma na asumdwaba faith ebeda masina yasa chia etiefo ni ahwefo ba bibia mo bia sabre yedwedu Faith Homeopathic Clinic oba Faith Homeopathic Clinic we believe in a holistic approach to health. You see yare emfa kwan ba akoso na eba enti obi ene obetimi afa kwan ba akoso atu yade ase ti ba bia wo bia enawie ene chiaso Nkomo say yare bia aba ni paduanim o haw bia na say ensakraye bia aba ni paduam no ba bi ba kwa obekwanya hotoso say ye Nkomo wadura ebebu ni paduana ho den so na echinsem akoye pii no a Faith Homeopathic Clinic ba bia wo bia akomase ahenema akokoben 18 honoma so be si o ahenema akokoben 18 bia befa kai bia so be komase ahene makokobin 18 ho a unya si ya bisa obia se ope enuro nkitwa efie na so oba Faith Homeopathy ade ba kwa say ye promoting den pa self care na WHO calendar ohwe sa bosumia etwa mu 24th ekosi de Europe for 24th ni na ewiase amasaka bomu ko hwe apomden so WHO de si wo say self care month ni nyane say ye ma wani aba ho so no wo say wapomden be wie pɛ ya wo sa nipa ankasa no wo chefa kese pa ewom say ye pe obi obetimi ama wapomden awie pɛ ya CPS ta eye wo anyi obia esan say odasani timi tenase de yare hyehye no ho a nani beba na ho so na agensemu eno nti ye catch obia say ensakraye bia wo ho woni padua ma wa wonim say kane na nkente sa woni padua a wonim no enye sa na tie ensakraye na abema ni padua na ebo nkaye no emu ani hu so Fabra Faith Homeopathic Clinic ye won fidie papa ultra modern machines a ye de hwehwe ni padua ni ehu yare bia pomasibre ene de kofa bae oba ye be jimra hwehwe ni padua ni ehu yare no ye de yare na chiwade ye be ka no etu ase efi ni padua ma ebekọ emabiom so checking out research about homeopathy obahu say ewiase atitu ni ani nipa a omo use homeopathy ayaresa no eye nipa chese omo ya defo kese nti nipa pi na adwen omo say ene homeopathy no unisika untimi nkosa ho yare ho nanso ene de ye de ato waboboa no a sika bi ekuta obi ano oba obenya homeopathy ayaresa ensunsanso boni bia every echema research bi abetodwa amihu say nipa dodo na as a result of wrong prescription obi ho kwa yaresa bia ye nyibre hwehwe nipa duamu ye enioma kakra bia boni fe telltale symptoms ne agina so ne de twenu ama no sa nipa ne bekwa konom enuro no na akofa sunsuanso pie e de abre no esan say edura okonom ye no ebo na ho den so anase enye ne yade no ho duro potie for example obinya malaria the bonifer symptoms are dead the same symptoms na so obinya typhoid fever and also some symptoms etimi dead man ye it for example so dey malaria na ya testil an hwehwe na say
typhoid fever ne ahwehwem ehu ne yɛhwɛ sɛ woni so yellow jaundice ntini ekɔma ehu adura ya how ne nyina ne sɛ was similarities and you may be say nanso so yare no ebianko oba faith homeopathy e won fidia ekwani mu a ejebre e fe bibi 36 nerve endings na minyansa mo bo nipa no obia wo 36 nerve endings na sa nerve endings no yare biaba nipadua mu a eda ne sunsuanso adi e wo ho enti yare no enya na adi wo nipadua clinically enya na ne science anase na hosuo adi kra no ye de machine si uso a ye di kan hu asane drusan pempenso no entempa na ye cheke umoja wo hunsuo na ya hwe oni pedua na bo ahode de broni fe no body mass index no na ye twa drama wa onomo a ekire din enkofa ohaw ene sunsuanso boni bia enfamreo wo hwe enu obi akoba bia me aso ama no bottom pub so me bia onomo a chese enya asem ketwa research am ehu say nipa dom na as a result of enududu a omo numti no ama omo kidney no ayemre omo liver no aye sluggish ye ka so obi liver aye sluggish a chese liver na ho de resen ko de ye adwuma se de nyame de bo no no na ho de na bafom na nipa bia se ye hwe obrebo a dwuma obrebo di ma wapomuden wie peye no eburu wo hanum ene ekire na de ntumi anya adwuma bia no ewo nsunsuaso a edeba eno nti na mpanifo ne na nanom saa brepo na ye se ne bienya maye no omtim di oyonkopa etoto brebo ho ka se me yonko brebo yanka me yonko aso yanka me yonko ani yanka me yonko ye se ni padua na kwa bi kra wa ma otede pa ba yanka se me yonko ho na se ye ka se me yonko brebo dia na ekire odwuma obrebo edima Brafet Homeopathic Clinic be chef fidielim na yes scan 36 nerve endings no o sluggish liver no ye be boost liver function na ya support liver na manatimi ya bonadwuma kama ama because nipa bia wo yare bia be ma wodro se konom so liver na ho odin wo fom a edro bia de be ma obi and the fe no drug metabolism no entimi nya adwuma eno anya hoto eno nti no se ye wo sisi na ye wo ya wo so won kase no emu aye tan je se edru anopa o joint wapo no wapo so no utinemu a wo bre eye Faith Homeopathic Clinic enyo hochini fa numbers ne sesia so won kran na wotie ya bra Santa Maria ye wo Antieku Junction honoma e wo Santa Maria so okofodua na wo hwe ya ye wo Landry Managers Road e wo Poly Junction Landry Managers Road Poly Junction mo mota krade ni na momra Anaji Police Station che ho Anaji Police Station Bogo Sofo ne Western Region fo nya momra Boga Apronsani e wo Old Aseda ewo boga apronsa na chi ha odu boga so main station honoma obehu yare bi aba ni pedwam a ehawo won se bema onjo so emeye vema na first odon so di pie no say akofom I mean can say be job research bi akoso am yon say be ma bia yeni petuntum say me amisi ya odak bia udi mfie aduana ekope efe bibi prostate glands emu na odun so twa no enam na from 40 years going na sa prostate glands na sha say yekese na emi adun so twa no ntu odun so age so chem kakransa be ma bia wutie me sa wo chem ana wotimi adun so aye nyoma mienu enye infection a enyini na ni nyina no tena ho hwe ha ye the rubber na be kwa koto be mem da kodun so be kan wo be chema emba na say the rubber na kwahye be manim oba Faith Homeopathy ye specialist e was ade no wo ye bema hu sa wo dwonso na wo chema sa na ba fabra Faith na ye mo ye betu ase ama wa dwonso kama ye mfa rubber nto be mem gwa say de o mema sem city ni de rubber betum bema emasade we ento yapa fabra Faith Homeopathy oba wanya hormonal imbalance nti ama wotu nkusu a nyinse ntimi ma ukunu boy dwuma bibia kama but nyinse na waya ntimi ma obi nso awo pen but awona tiko oba Faith Homeopathy a ebe boost estrogens no amotimi asa anyinse fa numbers we 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say a Tigo line of 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ya we bia aba oni pedo say glaucoma woni na etabesi so edura wi a wonkwa na ya say ye shinwura we bia wono at ni nyina no enye nwura bia na ye hye e woni no na e bo nka ye no o dum kakra o de ba Faith ye be sa enini ya ye mfa duro bia nso so o be tafre enu nkitoa o pressure e kosoro be ma o me ma sama tofoma enu tu po duma wontimi nkofie na wo de hwe bo wa bonten mi so Brafet Homeopathy na ye ma waduru a wo de akukuduro e be kofie na ye hu so ama opiafo ba bibia obia ye se fa numbers we e was screen so fraying ne bra yare bia bani pedwene ma ehawo
oba wo hu se o menses no eto da bia mogya no eba deep pa black ni enye na enkakra se bia the menses ntesa even though you fan flax but any kwase enkambem oba ebe ma onro ebe treaty ama bibia kama na bibia etumi aye kama edi ama eno nti no fight on your party ye Kumase ahenema kokobin 18 mo ho na headquarters no unya si 18 mo bisa obia se ope enu nkitoa esa yare akese no ifie ho na ope no oba ebe boawo na yetimi etuase ama maame a yefunya de enti no vufu gi se ye wo mane ye fiko udidie hu kra nke me show fabra faith homeopathy na yetimi mo an wetimi edi fufu a eposim se bono de pa kama enti no fa number le biom na yetimi enko 0244 58 38 59 0244 58 59 we ebola Allah wallahi faith and econo Leicester Ghana for some was bie ni wiase I just say yes heavy flow extra long oba na omusuo no etimenya bepa gu ya okay tia be 242 ni sie no 0302235290 Joy Cam Roofing Company so ensure to talk yeah ibia ensure nya you Seflo standard sheet Hirota Alozen free ometu abosama 20-year warranty umpe we ya memu bebia kumase yo sokoba mpa me ni police station gen che 0540125816 Dr. Bana chamfo ba ya de nyina be dwane no mpemu ni kasem sada tie watiri bremu stroke gonorrhea ekukasia bia tuwo funwi ekoto bi na yefri so mia enwuda baba mia baba 02449800 for chamfo bana ya de nyina be Lawson Beverages Company delay man capsules ipacho be ma be no bi enso to awchi oba nto hono a wotimi delay ni yi ade a wo ye bia delay no na emo abaso 02486199 Dr. Lawson Magavin anyanyam bia unum wi adentina obisa sa wano ahyetum na one ye no awo ye no madam because we won won se no mo kontokwa bi papa ye tita asem nyina mo ne kire why de mimi ye mu nketo de omo ye kire mi de okrum ho papa me na me ka kire ho busa ne se ni din na akwa abusua no mu wale ye so me no bi fi asem de me fa enya me fi anu so ma titi busa ne se ni din sule onyane he why this entokwa eno okun ya ase na ho de no aba furu gina dua so pimpan eno de fe sule emudia kamara enke kasa ansem no enkasa asem na de sule kamala me de mehu na me ka me kasa ma me nso de me ka ya mfrem kokrom ono kasa ntina me se on transna ka me hu se na asem Magavi ande motia no a wo frani ntina ase wo nso hwe ase wo kasa timi sisa madam se nipa on me se wo kan okra hwe nipa sakra ne panimu hye na aka job 32 wo se nyam panimfo nkwa ne wonim de o akra bi ho a wonim de no obi nso pese o ka wonim de hye nyese wo didi na tem ene ma papa we ni nua ye me de na maye wo mkuro mu me na me ka cha obi a wo yiri sadwa wa yi na pia bono abona daja wo ka cha me se me ne wonim se me ti asokole anka wo ka cha me se asokole honum de ekoso ohu bi me pacho eja kamara ja na de wa ye pra ne de one wali se de abona boy wa be ka so ma wudie ne sa ne ma wa ye ho ye hu nanti ayi order you court Mr. Champon bremwe sima miensa eja kamara mpacho unye nyeko na we dia boro yeso asemo se dia boro yeso na san ye mi nwa wa kwan bebre so na sa wo hwe ababa ye wo gina wani abrante ya oya enka wo ma wa de be fe baba na enso so abrante ya otimi nchin Magavin asenwano sebi woso wo kama ne boato that's wo kama obi nso ebuafu efia wo pese wo kum yankasam sa eniye no aya wo ye nyina ni secret a wo keka ni nyina no emwa na so pese wo kofie bi mu a sebi nka kata wo mo eto ena wo tie video so ena ne wo mu ni enimu nyina na wo mu kama ne ya o ya so ka bi a kire wo mo ya fa san kwa wale ya fa san ko pe wo ba wo fie na ne ya me fa kwa ne se papa yi e fa aduane e de ne pa yi atwa
na just one cramp on what boy sasem no boy fana amro out to our session so akwese utbe said you boss can emprebebre no wo mo nka bibia mfa adwuma wo ye so frem otia sa wo ya za so ye denya wasem no mo ka wo mo dia wo mo se adwuma bia ye adwuma na aburo wo na mom no aburo wo bu wo na bu wo mu wo mo no na sabi wo ka wo ka ba ye dia ade anu ti no na abusia no wo mu sro aburo wo ti bu oba wo nyema na so efiri moja dia na sabi abrante na me sem ka se na ka wo ye wudini e kire se wa nwire hu so oba no na akodai wo bu no na affect ne ba ne nan e wo ne yam yetime bu oba wo be wo no na affect no me ka waduro me ka fufuo e ma ede wo ma bo me nsa we sei me wo be ma freda me ba freda na market da ne mo ma so be pem ne wo ma no ai eni mo bie e wo no to say I want what the life eni mo bie fe e wo ma na ye bo me no eni ti so bu oba na no kre na ne be ye ne say efidie so ya etie wo mo kana wo ka wo de wo kama no etwa ensumu pa we abrante eno ti na make na say awade ne de ya ti ase ababai na nkope wo so pe no na so ne ekoso no anu ode ne enu ti no wo te so nware bie mu a wo ma de obeti ma hwe wo mo eye hye beba na emomu no esu na se nka so we de kai amane dan ai wa ti dan amane bia wo fa dan ne mane bie mu wa sa age wo dan na ne wo ma no mbedan edan na mu no wote ne abefa na afiri mu ko na so obeba wo ba be tena because emre mu no enkura na so pe ba bi mo mbi omtiri madam me pese me bisa wase wo busa me di asem he magavi we so ba ani patoreti wa ase wa dipuo from ho wo busa me di ba asem magavi wo ba ase ne wo sinja ase de wa dipuo from sabi frem otia wonum de dura na jo bi nsu ye no ni dem o ase no nti wo pa wa bi a wo de kasa ye de adia mami kan che me ba ko so fi am tia se me wo mo tia wodi ni ti nwa chichiri enipa a wodi ni kwa asori so mama ka sa bicho mo tia sidini kra ene na tena okwa ku sidini ya sa la ka sa no de ne to ko sa dre ya se enti mama ka sa bicho ne e so bro won so ti fa nu e too much do buy dano mama okwan ya magavi wakasa fe ase nu di agontu ukasa ye ho basa sa da ntina ho yesa enu nti ne ya ka ne se na e dan ya odi a che na wo so ntu so nsa no se magema ade wati bi da na nya wo meja pade nya wo meja pade enti no wo be sum oba ne nta kwa onam so be sum ye fia ya ko tata ka so me das Paulina blames mamiens my lady me dasi me de be ma de me hu be ma wo boro oba wo ye me tanfo kese ye kra me nya amani ba ebo wanim se pe wo be hu se ase mani ko suani me enu nyina henhem me mpa wanim kra he cause be ma wo boro oba bia wo ye wudini wo kra se kan wo kra tuo wo betimi de akum oba me nua ba yi de na be ba se oba wonya to 19 years no de be ma tena 12 years na fe de wo se me nwale biem me ntime ne won tena biem bibi wom eburo wom eniama boni wom na abekọ na busuam ko di abusuafo atam se mo busuamu nyansani ben na wo ho asona busua abra ka wa wura busua papam asona busua ko wa wura on se opon de ko so nyina achi no papa ni timi ko afuo mu kotu ba nche ne menkan esa so ade bre wo ba ebuo ni ani de se fata on fa bi mabusuafo yi etimi nua magawe ma meka bibi nchira wo mu ade meme ma wo nkwansa dwe ahantan ye fa ko ba bia ye fa wale ye fa mobra sabe wanya usika wo na wonya usika ni obi dia eti sabe untimi fa usika ensisi obi untimi fa usika enkosisi abusua wo pesa wo ye de wukomu hwese de wo si totoma ni obi empanifo se sabe mpradi asa woni matopa bu a woni bu nche wase sa wote ha na wase se waye se a wote ye ka se wakotwe na yiri firi adwa ababura na fa ho enu aye wase mben ko abusua ni mu ko wura mu se wo ko gade na ko wura mu se wo ko kansem abusua kro omu ye abusua papa ka sa America ba bi omu de wagina no kenya bi ni wo mo no papa fo yi mienu metimi aka se wo ma no na bi omu adwene wo ho adwempa enu nti na ba bi a asem na pem no apem ho a na ebom bra mameka bibi nkyira wo se ye mfa ne wo ba ntana sama di obenya bia dia se so wo bi mu entafo no mane ade nyina by sa wa mre wo ho ase a wontimi ne wo ba bia ntana o of mama sa ne ma we koso mama ne bia nya sika masabi dwa betena wo mu enu nti o mo fa ma bi nya hwe sabi wo no be da kwa so tia tia hey be da ho titam bia ma no wo no wo nyale wo no so wo nti apo afa awade na wo tia se no hu na
aso yale asa nyoma koyi asa nkoyi wotimi hu obi a wote awade ase wotimi hu say na sister wo yale ana eniema nkoyi ehunahuna nko akoso ko wura fi ateatea ene niema yese mfata na ekoso se wo kwahia obi wa VIP mu na oni pakro efre me no so anu adolo fa ma me obai so kire set satan gwa na oni wo yaka na woni ba bi awo papa yi be kan ase bi wo se wi obi a ye ni uhia se ye kan se ma se pedansi ni sa de no so obi de to so anya de papa edi sete sa asesa o kan we anu adan no o kan we anu adan no eno nya de be boa wo sika e won taban yetu ti se nen na onya ba bi agina se me sum we nti ene na ma miska mesi dan miensa o si dan miensa ye papa no mo mpanimfo ma si dan ne sebe enya kwan we no mo de mo yire no fashion e mo so ma no adaroma awade ya ne de ya na enye yie nanso wo ma de ye wi ase ye ho nhyehyeye na wo hwe wo ma na wo sesa usuban nya de bebo wo my lady me da ase Magavi me bebe di for so Magavi se nkra no be o ye wo den o mo hwemu no nkra ne de ma je o nyina fere nche kasegu akasemu o ba je o ma o ma ga na mra o mu nu se de yete wo okay ajiro munya 8 years anu de agi say 8 years na 2 wawale agi say omunya 8 years aho na wo yire a wa wo ne tia ene de be ma sesa atam e die ma me ne nyale o modam se bia wo yale na dwene mu kanu ne ma nko ye no ne ye gya mana se ogina we onyale o modon ye bibia nkola na jiro ma nya mfie nwoche ene ya gye no Ghana mremu no wajo bat e wo mu a wo made obetu a request se e bia me mai medi be na nsa bi e wo me ho eno de kwan wo ho e ba sa ja kamara mamu nsi ne kwan e ye ne ma ne wo mremu no so kase bia na wo twa wie ye weekend Selina fankora ebra me no medi weekend wo me ojuada na o ma free ha ko school a ye nsi ne kwan fana de ma wo so no ane ma obewe wo mo ene e wo no na menyi ni so obewe wo mo bone na onfa wa onye na sede because ka esi osun ba wasi fia ma woni de esun bia ni wo fie no ye wo Sunday so se busuafo na anye ti da achom beje oso o de be man o de fa de man Magavi ende o de abufu ne kan ye no osiri di for kasa my lady na usi fie ma o yira ye tutun san wada woroma ai ada so ase okay ai mu kina na wa adansi fo tutun san dia busa ni se pipase no obedi na cheso ana no ka so mu tutun so me nsan ba no de pipase ma odi cheso ne tutun san wo de bai bi nsan nie no wa pipase ma o me wo so abede no wagu enim si busa ma maledi kasa o wa ha it's a media ja me kasa maledi me da se wa ahwe wo ye boy we o se wo fa wai abrampa for kasa maledi me kasa me breni so me twa so ntem kra maledi ewia se ye wo no ye ma yensa ana ya botwe entira ya bo ya no ana se ya bojisi ni hu bida abrantie na adwin swa onyini ye me kobna ebo na me kana adwin ni so nyini ye 2 obayu koye wiemfo etika wunya babawa wi ka wuna be maintain no no maintain hu oba timi kire be ma adwale no oba be ma so kire oba adwale na munyina ma move akom ba wa adwin so na de tete akoda no ana Nyankopon da wona so ato nsema no nkire se o chen nipa ebro so ye nyina ye konkran ye koto ye wura despite adwuma wura na ko pa na papa ya bre no ho ase woni fada disen abre ho ase e kasa wo usa unko babia ana de owo nyina so Onyankopon so bitima jefun sa mo obezero amo obesuanya nsa ansa no wasaso ne wo fra ma wo eti to da wo ne mpanifo kasa tobo no ba kura wo ne na wo ko ni fie akwale de ena wo ko wo yiri pia abonti babo no ena wo ya wodi mensa wo pimpen nua we sanka ye kasei sanka obedu no ho se de ka no eye nkwadwena ko so yiwi a papa ya chew papa bitima bo waso batonti mu na so se de woni ye me ko so akofa ne ba yes Magavi ampa papa yi ebitima si court bebre woni bayi ho yo be me bi wo ama mutie mitaka sase me baladi be me bi won mo fo ba wo se no ne hu so kwa se oba no widie ne kwen koye okuni sunsun te de me nua ba pore na e ka no
bema bi won mo a ofo ba butim so ba no ye bran wo ye kama ento so bema no ho ene ni su ni boblenti oba na ni tiri unya tutukuro adintia ne boblen ni su ba ni ye ene de wo ye obesa da na di a kire no ekura no chese ene me no adwane kura mpa asem president so me da form no de adwane simi so ba kan so de nkoye brother junior brother bafom na onko nru ba bia ana fia wo sie no yanka se jesi motie ni sika na mom dachi bi nyakopo na bebusa onya me kobre eboa etisia na mo so fo ba bia ye ni ye na me poko bra be fa bi nwia wo ye ni se ye wo se na me mese wo because obia ni na busua enti ba bia woduro no ma wo kasa amna fom wo hanta ne jai o be de wo se kuta poma te se despot na se kan Japan wo ti sa na bodyguard o de wo de ni nwia ketwa wo ni kapre kete kura ko bia o ko twa loto o enkran e no di 30 million 30 the boys na wo ni bi no wo ha bodyguard so sika che papa na wo ye ne dia no wona ma na boys ni di na chi 30 million no eni na nsa na sika ne she na ni so ate no di mini mano sinti mi nwia ketwa omna fom me pa to ni mpinfo twa na mo ne babo pese mbusa Magave o ma Selina sika na sei ni madam de twa to amedi misika ma ne de ebre o film fi wonum de me mfa misika ma ne bi bebe sei ni ya van se 2 months ni na o mani ni di so na ne wasema nkola na e okay o kan sa me no ya dwen nanso de dikai no nkra ne de me ko ba bi o mo ne bribia nanso se me ko fie bi o se wo kan se bi se me mu ade madam nya dibo na e fa ko bi ye penkola ne ye ye wo ma hwe be se wo akra hu aba o chenti enye wa were ho nkra ne de se no adakra no bi se ono be ka che se uma o musika edisei ono Selina de me mani bi na nkra ne de no adakra me mo musika wo de ma mo we nkra me kokro mu honum de bia e de sika na ma hwan o mo nkra na nkra nketwa na wa se enkola pani o wo mu ni wo Selina akola na yes na Magavin hwe madam tie azade aye no o my god emra wo mu emra wo mu wo yire na wo ne wasem anya wo ma efiti na eko ma ye hunu kwan ya wo fa to abema kora ni sika na ye hunu ni enye kratanto so oh di fo mu chamia edi ade oh osage we na wa me ya bread do ya ma kwanya se kasa utumi kasa wa ko se adugudo o se kimpiri o se di asemo e na di twa ya sum wadawro ma ihu ne wo e hom ne ho bi bono o ko fi mu a odi no na me gira ho wadawro ma e di ade a e di abiem madam e kan ne e wo ho no e fa ye nko ho se wa kola ni sika asem ne ye kan e di asem o musika enu ne ye kan ho asem no eti Magavin wo de be ma na wo cha na abosome bosome and I'd be crying saying Selina and crying saying 4 one wa 9 eh mo fe eh mo fe Magavin and as say man me nu aso abeka to ira no mensa madam mo na eka eh wo ji wani ho it is say Magavin bosome bia no say na wo de ma no yenya dansefo o say de dika me da wase de dika ekwan a me fa so a me hwe mo ne de ye be kwa kwense na me de nhihye na be kirew da ban mami na otwe mate me da se enen but ene nkura na didi mbacha wa ma muska da ban wa ma o mu bi baba papa kan ho you am chop oni ma wo you chop social welfare eh me ka social welfare anfa mo wo mo ntina me wa se me mane na awotwe o se me mane na awotwe o kwanhye Magavin wo sabi wo nya bronsam wo ye nipa eye kasa ene me ne be kasa we are social welfare na nfa ahebefa Magame boa esaneti some social welfare kwa me na me de ko no na de me ko ya na hanso na de mbai enti nyabotre na ja kamara mesrewo enkoda ye ntro mo homa nso ye asema ye kan ya solid ne no moma ye enu anya gina isi mese Magavin ne ma sabre no oji wo manye yi kra ni susage wo manya mfie nwotwe but so wo no pese ohunu ne made a ese mo man kwan me pa cho mienu bi wo mu a omo de omo ye mpanimfo omo ne ma me ne nyale me pa cho ti mi wo mo dam binim so eti oba ne ho de ari tira betin ari tira betin o makoma ne kora oba bia ne wo be makwan o ti asi wo nwui
mate eye eja enu mfa ne ba ho wade du omo atama enu de ne made ohia o ma Selina no magave se ohia wo ma fra no Selina enne pese nkola ne ba maame form ko wo beje uniform wa block me chip afa me enu ye kwa obefa so obepe ne made duru ho obepe ne ma so ohia ne made a magave ese ne chopo ni mai ana ewia very force akoko to bedroom there sorry everything come on pia me pa so adofo bi du o ma wo da mo nya ne ntem na yemfa course pa but magavin to be honest brafom me hu ba no me se afem the way akra ne sell we KB di na wo da oye cocktails ni ade wonam de ne ko odan no me ma mi wi akoye cocktail odan ne KB di na wo da yesiro nyame hira kwatenten oye obi a obo ne homoden papa ne cocktail de ba wudwuma di ase a na chese ba bia ewu esrempa ebo nyame pa edema no pa cha hwan bi eno ano no ye ma me Sophia London maame na enra obae no ayamba ayaba wasandi ni sika ti yesre moma yehwehwe no wai na womra meje ena ma Millicent New York wono so di 2 million abase mfama tanodumase amaba no eti ye maame no mo amoboa isa akwa no so onyame enhira mo papa pedi na waje ye wia na so ha jo betra ni nyina wanka wo sa ga eje kamala ese mo papa na so Selina no magave na ne machine odi yede madam machine ona metoma odi ehu enti na ma meje machine so on to bi man me pa chew yakawi fana de man right hwemanim magave hwemanim na fana de man right magave madam famano ai papa no se to ni se obeto ka me mo de mini problem se me fama ne mo wo se to ni se Maninto mano, any maninto mano. Mama yemfa course. Maninto mano. 0551 931 921 0548 931 921 Pacho ja kamara yewie mamuma problem bi ama no hwe ne ma. Hello. Hey. Yajo. Chat word na. Yo yenti. Pe abacha na on fa na kana. So ina ezimiki. Acha September 2 ani mi have ni video kwa acha ni mishi. We are easy by. I think in a trade, I can back grandchildren. You know, I am over there. I really think you got a terminal. I'm a baby American, so you I said, you have to work on top. The only, if you open out to leader, if you do that, you always took an understand. I said, you pick up a job. I mean, I will do. It's a next job. What about for back? Yeah, we are here. What is that here? The only man wants to talk about it. But we are not going to allow it. No, I didn't know who are shelter for that moment. Ochina koye ukuada idie ye bebreki make we duets from Bernice Pier na ye ne papa shashama libebo nkomo enso ahomaso enu anwumre wo frame ti ye ne bedi nkomo e wa ahomaso na fe ya breki make we duet nso na wa say make we duet no a Bernice Pier ka no ye brofo kasa bi e na pato akasa mu no wo ka ne sa no na ye bebreki ama obi anso ate ne ho ase. Hello. Hello. Epache udi yetio. Hello. Udi yentio. Yeah, me did the same Manson. I see Western region. We had a move any juma. Na awale 7 year. You me did the same Manson because every Western. Ah, mentie wo ho yete kan waka hore dada na asade yaku achi. You better say. The tia say mama awale 7 year said the tia no awie wa badwuma na menchia wodi watifo ne wadwuma fo no said the omoka no ne kwan so na wodi ato na na mama muntu yenuano ma no so fo isanse we nyina abeka wo na minu abema ne kasa na mbe minu abema na yinti ama na sem no edu ba bia na akotosini muntu yenuano ma ne fo ma wale bi mama said the oba bi si be kasa kire wo be ye no one country more na wo kwa kwa de enye yeda asinyame mu abotire ni nyina aka ho wasenua so a nkobo no. Hello.
Hello, mini about my head. Yeah, wura twifu praso. Me poto no honemu te say. Radi adum. Yeah, the yehu ase. Men so me ho den search e konkoro. Edini ya ba ko pe ko yehu a. E ka tesi twifu praso wa central region. Na ma me de kakra ma kan say. Eye ye nua ba ma no onto no bo ase, ombre no ho ase. Na asase we ya ba so ma. Ya beto escapo bebre na me ne wo kate dodo no asika epe o monsa. Ena from to the enchoda. Ena oba no nto a owa no onhwe nse ono nso ye wo bi de hye. Na Bible kwadi adance say oba ye be master so boafo. Oba boa no nti so oba no fumu a. E de be ne wuntumi mfa wano nka. Na wo babbo no etetia no ne ade ma. Yeah, that's it. Hello. 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 Oba ma wudi yentie o. Yo. Ko de ya da sepa mama. Ene de ewie de wo bo adwuma. Hello. Ya te onka. Ai, me pa cho ewie de. Ai, ewie de mo bo adwuma. Me din de Lucy me ka se free e fresh wa deja. Na ano so pa de obia me sta che o yele pa TV pa me no ka sei do go sa me se me frere ni abema no le me edmit se be bre ma takra e be ya me adum o mabuno nine no e se o man kasa o mi lu ko ma eno ma de bom o me hwe nkwala no man kwala ni ni be ntanipa na anya se do wo abeto atatisto na o hwe o mo yi na mo no o yere ntama basta na fedi nkwala ba mbokra emba mo so san se obema ane man mi no susu kabuma ane bong bokan ho ban yes se o mo se o mo nja wanchi no ti wa kame no no mo nkomo ho no mo hwe abofa no na mo fa no ma wo aba sa so no se ta mo fa na ya wo no ya hwe mo yi a dachi ye be buja e da se dachi be bu akunta. Hello. Hello my lady. Yajo pa che udi yentie. Good afternoon. Afternoon. Pocho mere me ka pita ko nsaye. Yentiu. Pocho be you no mana kumambra form. Because the way I want to focus at the onye. No tade bi le busian fo so mo sha mo framba no. Because Bible pa ka de wo na shombo onye. Yo. E da se almost wo mon ka se mo show. Hello. Hello, udi yentiu. Afternoon. Yajo usu. Adam Cecilia, but I say na point. Yo anti si yentiu. Oh, le ba to, e na na ba me die. So, ni ti bi wo so. Ko ya ba man de le pa ti na na ba me die. Ko ya ma mi die, me so se. O be to mo fa ma ye pa ni e ble. Our area. About the pan. Baby. Hello. Hello, yentiu. Hello. Yentiu. E ba cho me mama ha. Me ba cho me a Oh, Abraham, pardon. 来电号码 I go for French ni bad naba. Chana ni ba. Hello. Hello, mpacho di yentio. Today the question is because I feel go. E just are yentio. Fantia kwa yo. Mpacho magavi so to the pass kaka. Yo, once magavi bi ase to was. Yedase. Hello. And then crofo say omo ti ase my agent drama usa. E o Facebook no so. Enkola wom ti eja boko no ahwe nkola ya mayen. Enye sanka de we me maso say ya ka wo ha. Kesen kwa ji wani so dada. Hello. Hello. Pacho udi yentio. I feel Solomon because Africa. Yo. Yeah, me pesa me kache mini abema na se na juma na wo ye no. Se o pesa wo ye na hote na ne humba sama umumba. Yo. Se juma wo ye no. Kasa bebre se ene won so wo ya ade bia ye secret anko ba na yinadi. Eh wa wo suban tire be mana basa. Nti on hwe ni yi e wona kasa mu. Na wonye bibia nso yi. Na bibia mu no awurade ne kan. That's hello, me Rowdy baby akase free. Hello, ma me dey. Erade adom. Ma me who am to the me ni pray ma me yani say. No, me yani say pa na. Yeah, that's it. O me yani gbe do, o me yani ti pa yani. Ni je no so. Hello, fadi otwato. Hello.
Hello, Pastor, good afternoon. Afternoon, Abaya Udi. Pastor, me the Elizabeth. Me kase share some man kese. Yenti Olizi. Pastor, me futo kase the man se brano onse na boase futo. Onka bana ko ware no ka busia na ocho madaka ni mana na oko. It's one ben no ase na oba no so okase na yeti baby na niku eye se eye tuntum juma oni mi sa na ma wo se. Yo. It's no ni kwa juma ni je. No for the kind Mo and they can find Salahano. Yo. If the from if your band, see them on I think I come with the man. Yada say Edward friend was see what mama cancer and can't pollen out in cap or cabin di fonts out in ka. Ochina ukwada reggae Wednesday. Ye ko na fe yakwaji chop money ya Marcelina nene ma na fe Magavin na watchi mama mi ama friend no ana what the krata na ba na bibia aye kama. Eja kamara the SCBA Mumfanche. Why? Na ejina na name na yedi ache ne na amafodi udi omachia. Yesi akoda nkosu na so akofe kuruba nso e mane nante. Eja mba na akofa ba. Enti said wo tibia mumfane sa na awade no de egu. Na Selina nyakwan no so enye na dwuma.